In die silverklas, in die eerste plek, sien hy Venter. Tweede plek, Julia Engelbrecht. Derde plek, Bernali Benali. Vierde plek, Sheldon van der Merwe. Vijfde plek, Steven Hell. Zesde plek, Brendan van der Berg. Zevende plek, Mornay Orm. Achtste plekke word gedeel, Maurice Karlsen en Laurens Friedenau. En tiende plek, Taya Hof.